جبوی رونه خستنا که بهتر سر لدوانا دوران کارکان کود ویژه دانستاندن کردی آرمانجا سرکجه جنابرنا پککه لدبر زبر خود مجم مامستا فواز محمود جالاکوان سیاسی نها بمریا مامستا فواز دمباش دەست پێکێدا ئەف لێدوانە دەوران کەلکان دەدەمێ نەهادە و ناوەڕۆکە لێدوانەوی چ شۆڕۆبەژێرە تێکرێن. دەمباش مامۆستا و ڕێز و سلااف بۆتە و کارمەندێوە و هەموو تەماشەوانن هێژان گەلێک سپاس. بەڕاستی ئەو تشتکی ڕاست دەبێژە ڕێژەیەکی مەزنجی ینی جامێر ئەو دەبینێ هەگەر داخوازیا هەیە بنسبەتی خەلکێ ڕۆژئاوا یان پارتیەن سیاسی یان دۆزاوێ ئەمریکا وێ دۆزێ بجی وەرینە ئەو خەسارەتێک مەزن ژوارە ئەو ڕاست دەبێژێ مەژی هەر جارێ گوتیە ینی ڕۆژئاوا قوربانیا vê meselê datîne ji ber ew meselê neft û bitrolê bi destê wa de yê ne bin destê PYD de yê birastî pekekê ew a sermiyan e ew jî ev mewdanên henin hemû riya pekekê dir ev yek do meselê sînora û hudûda û ew tiştê heye yanî سوودەیەکی پڕ مەزن ژێ تێ وەرگرتن ینی و تێدان هەف پەرە و ئەو ژی کا بچریە درن سسێ مەسلێ ینی خوکتیە و دەرابا و ئەواژی هەیە ئەم دەبهێزن ینی دانهەوا بێشا ئەو ژی ناف خەلکێ و خەلکێ تێر بتایبەت و کۆمپانیە هەنە توشتێ هەنە ئەو دانوستاندن برێجیم ڕژی هاتکردن بتایبەت دەستپێکێ و گەلک تشت هاتن ڕادستی وانا چەکا بش غیری چەکا ئەو ژی هاتکردن بە ئەمریکا ژی bi şێوەیەکی پشگریاوە هاتیکردن ئەڤایە li tu cî bi dest wa neketî bi qasî li rojava bi dest wa ketiye yanî heger bê û ew fişarek ji aliyê Amerîka û hevberdiyana dewletî bêkirin û illa kesê wa ji wê dekê derkevin rastî wê pê bêşin yanî belkî naxwazim meselê هەماولۆ مەرۆ دەڤئاوێتن بێ یان شەڕی هەفتوو بکە ینی واقعکە سەر عەردێ هەیە نە ئەم مەسەلەی شەڕ ینی ئەو پێت خەسرن و ئەو ژی ئەشکەرە دبێژێ دەبێ ئامەرەی سەرمە ینی ئەو ژی پارتیتیا خوەر ئیش دکێ ئەو ئاگ نە دیارە یان نە بەرچاوێ ئەم سەر سەکنن ڕادوەستن ئەو ژی پارتیتیا خوەرە ji مەسەلەی پارتیە دشغول نەش مەسەلەی ملەتێ ڕۆژئاوارە ji ber ev خەیرات و ئەv tiştê hene mewaridê hene hemî jî dirin yanî me nedîtî xweşiya xelkê û avakirina bingeha aborî di herêma Cezîr bi taybet yanî me tiştekî wa berçav xweska hevayan me nedîtiyê ev derfetik bû ew qas xêratê hene me nedîtî hatiyê yanî wek bêstixdamkirin ji bo avakirinê û ji bo بنگەها ئابووری ژ مامۆستا فەواز پرسێک وەردە هەر دە هەمان لێدوانە دەک و مالپەرەکە سەر بە پەکەکە بە فرات نیوز بەڵاوکردە ئەو لێدواناوی یا ژێدەریا بخۆیە دەوران کاکان تێدا دەبێژێ ژماف باشووری کوردستانی مەبەستەی هەرێما کوردستانی نە مولکێ چەند حزبێکیە لێدەماک و بەحسا بەگەرە بۆ نمونە لەشکری ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی دکن ڕێنادن بەگەرن ji ber çi mafê waya derbasî başûrê Kurdistanê bin û çekdarên xwe li her cihekî belav bikin ji ber çi rênadin xelkê Rojavayê Kurdistanê hemû ku rolê wê ne hemû amadenek û canê xwe canfîda bin ji bo xaka Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê rênadin ew vegirin yanî divir de muadela wî nake ji ber çê ji mafê wî ye û ji ber çê ne ji mafê me ye belêka ku yanî pirsikî baş e birastî yek jê yanî ev serkirdê te behsa wî dikî yanî her wextê me dîtî şerê pirsgirêka Kurdî kiriye li başûr jî û li Rojava jî yanî me nedîtî carekê ewa dijminê xwe yanî danî ber çavê xwe kî û çawa wê şerî wî bikî yan çawa tiştê di heqê kurdayetî dibe ew jî beramberî wê çi bikin yanî min nedîtî ser zimanê vî kesî yanî her û her behsa başûr kiriye û şerê wê kiriye û gelek ciya yanî çavkaniyê ragihandinê cem wa jî û cem xeyrî wa jî bela bûyî ev mesele
دو لروج آواجی عینی وی یعنی دی ساجی خود دبینن بخچاکی خو یعنی بندستی وادی جه حقی وای افجی تناقض يعني بنوك هذا افجي نوك هذا يعني تشتكي حق جخور دبين اللي جيكي جي دجي حركس وك هذا دبي مسألة دي يعني تشاوا وش حقي تبت تو كسي خواج التركي داخينه روج آفا لنش حقي روج آفاي كسي واي دبج لشكريا خو قريانه جبر في ريجيمي ودخوازن وگرن ديسا خدمتو وآرامیه هرما خود آوا بکن یا بشداری وی بن يعني وی چاوانش حقی وابه قبول نابد مسألة یاسایان آف دولتی جی يعني مسألة جي خود گرن و ثابت نه مسألة هر یک اجتهاد که يعني جمخوا شروع بك يعني كارب بهتر لي بفتل وك ابوكاتا يعني حقوقي يعني ريلي بفتلي نابه يعني ابا تشتكي خويايي دياري يعني خلك جينه او بري هر کسی جمافی وای وگرن و هرما خو بپارێزن. باشە مامۆستا فەواز دەورانکەکان دلێدوانە خۆدا ئاماژە بۆ چەندە دێت بژێ ئارمانژ دانوستاندن کوردیان گۆ لە هەفتەیە گەشتنا کوردی ڕێکەوتنا کوردیە داوی و لەسەر چەند قوناغێکە ئارمانجی ژنابرنا پەکەکەیە دۆ یانیش بەرچێ لە هەفکردنا کوردی یەکبوونا کوردیان ڕۆژاوای کورسانێ باندۆرێ لە پەکەکێ بکە و نەهلێولور بمێنێ ئەنگۆی بە چ ڕەنگی باندۆرێ لێ بکێ بەێ بڕاستی ئیرۆ ئیشێ دەبێت لە هەرێمێ vêjî karim bêjim bêhtir ew hevbendiyana dewletî bi seroketiya Amerîka îro ew îş dimeşin û dibin. Îro serokek nû jî hatî hilbijartin û xelk jî çavdêrek havê çi biryar li cem wî hebin. Tiştê berê çêbûyî yanî reîsek kevin Trump karî bû piştgirîkê bike ta astike yani nikarî bi heya dawî jî bike ji ber ew hevbendiya wa û Tirkî bi hev re heye di hilfê NATO de û bi şêweyekî jî yanî koçka spî de netxwestin ew leşkerana heya dawî hemû derkevin xwestin hinek bimînin û man bû wî şiklî yanî di erênayê de yanî ew piştgiriyan maye ta roja îro. îro ro yanî tê xwestin çareserîk yanî wek her kesî dixwaze çareserîk li Sûrî bibe kesê hêzên yanî ji derve hatine derkevin. Ev yek jî milletê li herêmê jî wê dixwaze. Di do a bêhtir a giring a berçav yanî yanî madam ew heye madam ew hene ew serbiyanin van mewaridê hene ji xwar birine. Ew mewaridana nehiştine peyedê bixwe sermiyaniya xwe bike wek hêzekî siyasî piştî bi taybet yanî piştî avakirina wê bi navê partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurdî bi hev re û aliyê dijî enekesê îro ev diyalogan nav wana birazî cê rehetiyê yanî heger her serî lê bihebûna PKK û wextê eşkere dike dibêje evaya dijî me û mena wê dibêje ez nakim yanî باشە مامۆستا فەواز ez ê me ser êrîşa PKK li ser başûrê Kurdistanê li cihekî li şingalê gefand xwe ku ew ê çek bi karbînê li cihekî din li aliyên bêjin لای دینارتە و ئاکرێ سنوورێ نابەرە هەرێما کوردستانی تورکیا دا ێریشی پێشمەرگە کوردستانی دەکێ ئەv ێریشاوە مەبەستە پەکەکان گۆ پەکەکە خوازێت چه ئەجندایەکێ بجی بکە و دە هەمان دەمێدا ئەو سیاستە پەکەکەیان هاکو گرتیە بەر بۆ چ باندۆرێ لە ڕۆژاوای کوردستانی بکێ بله او وقتدي بعربي جد بيجن فن الممكن يعني جموات السياسة يعني حلال وحرام تخمينها من تنة يعني او بينن كاتو تشكار بك او لجم وافكرة كي انه دبيت كارب هر تشتي لهر داري بك ولهر جيو بهر كثيرة افسي تشتن لجموا بي وك قانون يعني بي بمشي فجبر وي او دبينن مادام وي كارب بدس وادر كذا دكن دقي خطة زحمتي وخطة صور وقت بيجن لسر هريما كردستاني هريما باشور او جي هريمن خلق عرضي خدر دكذا خلق دفج كار وإشي خد قرن تعدايك دقي وانا براستي وك او جي دبيجن وخياي فاجبروي
دیگه ئاستا خودێنەکە ینی شەڕێکی ناواچێ ببێ ئەو ژی ئا دژمنێ کووردا وێ دخوازن ئەو بگێ وێ شەڕێ ئەم ببینە نەگێ وێ شەڕێ ینی حەکیم ینی ئیدارە رێڤەبەریا هەرێمە کوردستانی هەنگی ئەم کارم بێژن ینی حکمە و زانستی جەما و خبراوە و تەجروباوانە باش هەیە گکاربن ئیدارە ینی رێڤەبەریا vê kêşeya han bikin ئەدێژم ینی ji ber wê li wir jî li şingal jî ew dibînin madam yanî karin cîkî ji xwe re ava bikin cîkî çêkin fêdakê jê bikin mane me destpêkê jî got yanî ew her li wê digerin karin kaxetikê bi dest xwe bigirin ew cem wana بغض النظر يعني هجر في ده نفي ده مسألة كردتي نتي ده نكاكو يعني مسألة أو وك بارتي تشق حاصل سوداء جي ور بقرة جمعنا معناه راست شو باشا باندورا به سیاست ما مستا و بچرنگی سر روجاوای کردستان بیان گو در انجام و سیاست و چمن روجاوای کردستان و بچرنگی اف سیاست باندوره ل دانستاندن کردی بکه کو پککد بینه ماترسیه کل سر بخوا بله هلبت و بخواز نرن سری هلبت و رولا خواه بلیز يعني دور پیچ بکه به دست خود هەگەر تشتێکی ببێ حیا داوی یعنی ئەو بان کاغەتێ ژێر ئەف خەیراتی هەنە وەرە دەستێوی کێم نەبێ ینی هەروێ وێ بخوازە لێ تەخمینە من هەگەر ئەو داخوازیان ناودەولەتی هەبێ مامۆستای هەگەر داخوازیان ناودەولەتی هەبێ وێ بگی ئاستەکێ چێتر ینی ینی شێوەیەکی دێ گوتنک دێ هەگەر ینی ev daxwaziya navdewletî bercewendiya we hebe ev rewşa li rojhilatî ferat bêguhertin û rêveberîk nû çê bibe bi wan partiyê ser erdê hene bêyî hendamê pekekê wê karibin bicîbînin wê karibin bicîb tevlo em zanin yani ê min bijî ez vê dibêjim ji hev qut nabe peyedê û pekekê ji hev qut nabe lê îro ew sermiyanî yani سەرکردەیە vê meselê ne ew bin ê Sûrî bin xelkê Sûrî bin wê bi ser kevî wê baştir bê wê rola xwe baştir bilîze yana ne ew bê her wê berdewam bê wek hala heyî îro ro باشا مامۆستا فەواز دەما ku ترامپ سەرۆکەی ئەمریکا بوو دەدیت ڕەوشە دەبەرێن کوردی بچرەنگی بوو ئەمریکا کو بخوا سەرپەرشتیە دانوستاندن کوردی دەکێ سەردەمێ نوێ ئەمریکادا دەما ku جۆن بایدن نەهابووە سەرۆکێ ئەمریکا بنەریناتە ڕەوش و ئانگۆ سیاسەتە دەربێ ئەمریکاوێ بچرەنگی بێگەلۆ کوردوێژێ سوودێ وەرگرنیان هەمان سیاسەتە بەرەیەک و دۆناڵد ترامپ مەشاندیە تەخمینە من وەکە دبینم ینی وێ گوهرتونە کچێ ببێ بنسبەتی کووردا ji ber diragihandinê Biden dijî berê jî gotiye û xwestiyê dostaya Kurda bike nasdiki jî Kurd yanî netewekî tedelê bûye bi taybet îro behsa Iraq dike bêtir yanî tevayî jî yanî em nas dikin wê piştgirîkê bikin neraziyê ji wê yanî dema Trump serok bû gelek tişta jê neraziyê di do yanî dibêje ew leşkerê me û ew hêzê me li her derê li Sûrî li Iraqê jî yanî hêzê me mane berdewam kirine lê ti encam nedanî yanî wek tê xwestin bigîne encamekê ber bi dawî de ji bo em leşkerê xwe bikişînin ew kar nekiriye yanî dixwaze jî bikişîne wan hêzê xwe lê neberî pêkanîna we encama ji ber wê jî rolekê mezin bi rastî li Sûrî dema tê wê xuya bike wê yanî karibe giraniya xwe wek Amerîka wek dewletê pêr giranîkê mezin deyne ser Sûrî û ser hevbendiyê wê çi Rûsî çi Îran ji bona çareserî bêkirin li Sûrî gelo bi guhertuna serokê ne bi guhertuna wê ew hînkî di tefasîla deyim lê giranîkê wê deyne ji bo çareserî bêkirin mesela Sûrî û mesela Kurdî jî beşekî ji wê bi rastî باشە مامۆستا فەواز داوین پرسیار نەریناتان گۆ li gorî dîtinata ji rewşê û hevkirşên siyasî re çi sînaryۆyek çabereya deverê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî dike ama dikarbêjim em behrik ji vêna yanî bersivda îro ro
اف سروکایا دخوازه بر بداوید بین مسئله هبونا هزی خواه و چکدارین خواه بر بداوی بین دو یعنی او دبینه سروک بره گلک خرابی هاتی کرن لهرمه تبدی yani bu şey bu eti kostun avayik çebe be devlet yani dünyacı vakti Biden serketi namak şandiye de be imajın hada em peyvandiye dikin be devlet alem era em bejin Amerika nu euro hat yani o Amerika ve dama çuni o Amerika tnabu euro emel stadyum haben haben و أمي روشكي نو بخلقين تبلو تشتن برشعبي ما يعني تخمين يعني وك نارينا من مسألة إيران جي يعني ويد بازار دبي وتشتن مزنجي ممكن هبن يعني يكج صدمة ترامب كت تبلو دوست إسرائيل بو معناه خوا اف بايدن وتشكي تشيترج إسرائيل بجي ورين جبر إسرائيل لو بيكوي هي دور كويد هالبجارتنا و دركتنا سروكا ده هي ما مستازنا فمعناه ورئيسايا تشكي تشيترجي بالنسبة إيران إيرو سلاحي أو تشكي نووي أو فرق مهمة بالنسبة لإسرائيل يعني ودبش پرده إسرائيل هي يعني دوابو يراد هي يعني نتونا ولو دبش پرده ده لهر هي ف يعني دستوري ده ام بهوينا آليكار برولي كي مظن بليز وقوتي يعني وقرانيا خودين هنك چاره سري ببه العراق جي بويشي وي يعني دو آليتين قوتن إيرو نشرت تشتي وان نوچه نو در بكوين يعني بشك دبي لازم لشكري ما دركب وبشك دبي چينا بالأفغانستان والعراق وام درجي بردن بس إيرو نزل علي يعني دبي قناغا وجوهيز ديه أب قناغ وجوهيزه لتخمينها من أب سروك وأنجام تشيتر بجي ورينه يعني سروك بري ندهشت ده هر هرم كيدي چاره سر به هر او پرسکریک هر هبه او جی هبه وی کارب بچشی وی چاکوچی وی دست وی ده به یک دو چقاسی دوباره پراده کارب فیده بکی یا بستینه او جمعی او هر دو مهم بو يعني ايه تجارت تيبو براستي نه سياست تيبو باشا قالك سباس جوي چالاك واني سياسي مامستا فواز محمود كتب مرابي قالك سباس